Panigobra ng PNP ang 5-minute response time strategy o yung mabilis sa aksyon bang apanatili ang peace and order. Ayon ang report ng Angel Dumagat. Pesi na yan yung metong a command conference in Philippine National Police anyang June 13, 2025, ang meganap king PNP Multipurpose Center. Layo na ning conference ang mas mapabilis ing serbisyo at kimut king batas deng pulisya. Peni muna ng PNP Chief Police General Nicolas Torre III in conference king pamaklatag reforma kareng operasyon na ausandang 5-minute response time strategy. Kayabe mo naman king conference DILG Secretary Juanito Victor Remulla, ape payabot suporta king ahensya at may ngakong ponduhan ing bayong patrol vehicles para miragdagan ing police mobility at visibility. Megpresentala naman action plan ding niyayaliwang regional directors. Agpang kang Police Major General Anthony Aberin ning National Capital Region Police Office, patupad lang 8 oras a shifting duty at pasignan ing mobile police force. Para naman kang Police Brigadier General Jean Fajardo ning Region 3, ing reforma ngay ay metong yan naman kultural a aspeto bang milapit ing serbisyo kareng tao. Pepakit mo rin king conference ing Kalasag 911 Command Center ang maging integrated emergency response system ning PNP para king National 911 program. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, Keng Balen Susuyo.